Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүн биз комбинаториканын Б деңгээи эсептерин жалгастыратын болобуз. 9да 6 эсептен баштайбыз. Яғни биринчи эсеп бизде с 2n плюс 1ден n минус 1 бөлүнгөн с 2n'дан n плюс 1 болсу бизге 3ден 5ке тең экен. Карапайым терүүдүн формуласын колдонобуз. Бөлчек сызабыз. Бөлчектин алымында 2n плюс 1дин факториалы бөлүнгөн n минус 1дин факториалы. Көбүйтүү 2n плюс 1 минус n плюс 1дин факториалы, яғни азайттым экөө. Бөлүнгөн бөлчек алымында 2n факториал 2n минус n минус 1дин факториалы және турган үстүндөгү n плюс 1дин факториалы тең экен 5 бөлүнгөн 3-кө. 2n плюс факториалды мен 2n плюс 1 көбөйтүлгөн 2n'нин факториалы деп жаза алам. n минус 1дин факториалы деп коем. 2n'дан n алсам менде n чыгат. 1ге кошсам 2 факториал. Көбөйтүлгөн бөлчекти көбөйтүүгө алыштыргандыктан экөөнүн алыбына ауышат. Яғни n плюс 1дин факториалы не турган 2n'дан n алсак n минус 1дин факториалы бөлүнгөн 2n факториал тең 5 бөлүнгөн 3-кө. Факториалда кыскарап, n минус 1 мен n минус 1 кыскарап, сонда бизде 2n плюс 1 алымында, ал бөлүмдөгү n плюс 2-ни мен n плюс 2 көбөйтүлгөн n плюс 1дин факториалы деп жаза алам. Осуну көбөйтсем n плюс 1дин факториалына тең экен 5 бөлүнгөн 3. Экөө кыскарат. Сонда 2n плюс 1 бөлүнгөн n плюс 2 тең 5 бөлүнгөн 3-кө экен. Пропорцияны колдонсак бизде 3 көбөйтүлгөн 2n плюс 1 тең 5 көбөйтүлгөн n плюс 2. 6n плюс 3 тең 5n плюс 10. 5n 6n'дан азайтылып n болот. 3 ар жакка барып 10'дан азайтылып 7 болот. Сонда жабабымыз 7ге тең экен. Келесі эсеп. Буну орналаштыруудун формуласы менен ашабыз. 2x плюс 3дин факториалы бөлүнгөн 2x плюс 3 минус x плюс 1дин факториалы. Яғни эмнеге десеңиз, мисалы m минус n'нен мисалга m минус k'на азайтуу керек болсо, экөөүн просто таң баса ауыса салат, э? Яғни жакшы иштеп турган сандардын бөлүү 2x'тин факториалы бөлүнгөн 2x минус x минус 1дин факториалы. Яғни көп чыкты. x плюс 1 бирок таңбалар экөөнү да ауысып кетет. 1 бөлүнгөн 30. Сонда осуну ары карай чыгаратын болсак, 2x плюс 3дин факториалы 2x'тан x бассак x, 3-кө 1 кошсак 4дин факториалы көбөйтүлгөн 2нин ордуна ауышат. 2x'тан x бассак x минус 1дин факториалы бөлүнгөн 2x'тин факториалы тең 1 бөлүнгөн 30. 2x плюс 3'тө 2x'ка өрнөктөйбүз. 2x'тин факториалы 2x плюс 1, 2x плюс 2, 2x плюс 3 бөлүнгөн x плюс 4'тө x минус 1ге карай өрнөктөйбүз. x плюс 4, x плюс 3, x плюс 2, x минус 1, x және де x минус 1дин көбүйтүү x минус 1дин факториалы бөлүнгөн 2x'тин факториалы тең экен 1 бөлүнгөн 30га. Факториалдар кыскарады, бизде тек гана сандар калат. Енді бұл эсепти пропорция менен өрнөктөгөндүн өзүндө бизде x'тин маани чыкпайт. Китаптын жообунда 1 деген жооп тур. Бирок биз аны текшеретін болсак, мисалы a 2x плюс 3 1-ди койсок 2 болот, 3-тү койсок 5 болот. Бөлүнгөндө үстү жагында 1ден 1 алсак 0 болот. Бөлүнгөн a 2-ге 1-ди көбөйтсөк 2, x-ка 1-ди кошсак 2. Эми осумуз қазір 30-дан 1-ге тең болуу керек. Бирок болмайт. Яғни 5 факториал, 5тен 0 алсак 5 факториал,
бөлінген 2 факториал, 2-ден 2-ні алсақ 0 факториал. 5 пен 5 қысқарады, сонда бізде 1 қалады. Бөлінген 2 бөлінген 1 болады. Яғни 0 факториал 1-ге тең, 2 факториал 2-ге тең. 1 бөлуді көбейтіп отырсақ, бізде 2 астына түсіп кетеді. Сонда 1 бөлінген 2 болады. Бұл бізде 1 бөлінген 30-ға тең емес. Сондықтан бұның жауабы жоқ деп белгілеуіміз қажет. Үшінші есебіміз n-нан 2 көбейтілген a n-нан 2 тең 32. Яғни екі түр формасымен есептейміз. n факториал көбейтілген 2-нің факториалы көбейтілген n-2-нің факториалы. Осы көбейтеміз n факториал бөлінген n-2-нің факториалына. Тең 32 болу керек. Есептейтін болсақ, n факториалды біз n көбейту n-1, n-2-нің факториалды жаза аламыз. Бөлінген 2 көбейтілген, бұны да жаңағыдай ашсақ, n-2-нің факториалы. Бұнда да n-2-нің факториалы. Факториалдар қысқарады, 32-ге тең болады. Яғни n көбейту n-1 бөлінген 2 сар жаққа көбейткен. Енді n-1 64. Мына 2-ні 32-ге көбейтіп жібердік. Бұны өрнектейтін болсақ, бізде n квадрат минус n квадрат минус n тең 64. n-нің 4 дәрежесі минус 2n куб плюс n квадрат тең 64-ге. n-нің 4 дәрежесі минус 2n-нің кубы плюс n квадрат минус 64 тең 0. Бұл жерде бізде n-нің мәні жоқ. Демек жауабымыз құр жиын. Демек бізде осы және де алдыңғы есепте құр жиын. Мына есеп құр жиын, мына есеп құр жиын, ал мынауымыз 7-ге тең болды. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.